Çınar Ece. Koç yapmamızdan şu Çınar Ece'ye gel izlet onlar. Gel izleyeceğim. Bunlar Ece hazır uşulu 2 yaşta urulmakla şu dastan ırlarından aytıp öğrenedi. Gelingizler kavga koyumuzlar. Hormatly konoktor, barыңızdardı бүгүнкү toyuңар менен куттуктайм. Барыңыздарга тойда бул жерде. Ey adam ata жаралып, жарлыгыны көп айткан, ынтымак чачып аламга ey ырыскасын тең чачкан. Кызыл гүл берип колуңа ey кор болбосун деп айткан, ey кор болбосун деп айткан. Ey майса жердин кубаты, перзенттин эрдин кубаты, жылан жылат буту жок, бейгайрат эрдин шуту жок, жыландын оозу тар болот, ey ошондо жүрүп мар болот. Ey марттыгың кабыл болбосо, малың кайдан союлсун, малың барда мына дос, малың кетти гана дос, жаның барда жана дос, ey жаның кетти гана дос, ey жаның кетти гана дос. Ey балаң тилиң албаса, бакырганың бекер кеп, өз дөлөтүң болбосо, бетиң кайдан кызарсын, өз перзентиң болбосо, ey колуң кайдан узарсын, ey колуң кайдан узарсын. Ey бүркүт узса бир жерде, түнөгү болот бир жерде, адам узса бир жерде, ey мүрөгү болот бир жерде, ey мүрөгү болот бир жерде. Çok rahmat, kol çalmalar olsun mu size şeyge? Gelingizler. Gelingizler, hurmatlı konuklar, 2 yaşlı eşitten çakırıp koyumuzlar. Bugünkü toydun en kadırlı konuklarına söz gözeye gelip jetti. Gelingizler, oşul kadırlı konuklar, şanlı musikanın koşmasında sizlerden kol çalımızlar bu jaka çakırıp olaydı. Gelingizler, 2 yaşlı orunduklarga çakırıp koysanızlar. Gelingizler. Söz gezeğine çıkansızlar, hurmatlı konuklar anlamasa gelingizler, söz gezeğine dubul bereyli. Söz gezeği dostlardı, gelingizler. Gelingizler Safar Akın. Ne diyeceğim? Hurmatlı konuklar, жақсы отырасыздар. Той жақсы өтті. Біріншіден бекзат досым, аяшығым, бақытты болған ашқанға, ешқашан үзілмесін. Şu Allah'ın жақсылықтары дастарханына жайып жүресін. Biz ne қалай şu алдағы болған қалып тілектер бәрі Аллахтан түзден түз қабыл болсын досым şu сөздер. Ел қаласын, қошлау болсын, ошондар қабыл болсын. Анан алдыдағы айтып кеткен сөздер бәрі қошлау болсын. Ошо. Hurmatlı konuklar, hoş geldiniz. Бекзат досым, армаган колум, эч качан ужуруп ажырабасын. 10 жашка чыкканча ойлонуңар, 20 жашка чыкканча чыргадыңар, 30 жашка чыкканча ойлоңдула, 40 жашка кыйкырышпастан, 50 жашта эркелешип, 60ка чыкканча, 70те жетелешип, 80те секирип, 90га токтобой 100гө чыкканча. Эгер 100 жаш аз болсо, арыз жазып мага келиңер. Бұл тұрмыш ойын емес, бұл тұрмыш ешік емес, açıp жаба бергени, ескирип кетсе алып салганы. Бұл тұрмыш акчада емес, тауып туруп чачып салганы. Күндүзгү тапканыңар доллар болсун, түнкү тапканыңар балдар болсун. Assalamu alaikum. Konuklar, ушул кечени караңгы түндө жарыктып турган 2 жаш силерге uzun ömür, чын денсаулык, силерди ушунчалык даражага жеткирген ата-энеңерге чоң рахмат айтышты, аштага чоң рахмат. Силерди ушунчалык элден теңирбай жарыктып турган 2 жаш силерге uzun ömür, чын денсаулык, барчадай жаштык, дүйнөдөгү баардык жакшы нерселерди биз силерге баардык досторубуздун атынан силерге каалап кетебиз. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Үй бүлөлүк бакытка кадам таштаган адамдар байсалдуу болсун.
Kutlu boldular dostlar. Gelingizler, Patrушка var. Аяш басуға Қармашқан ауылдар үзбесін. Дағы бір жол. Мынау сүйлеген aka, урматтуу конокторор, 100 жашка жеткенден аз болуп калса, мынау акеге арыз жазып келе бергиле. Телефон номериңизди берип коюңуздар бардык конокторго. 100дөн кийин сизге барып кайрылып берели. Келиңиздер, барбы да сүйлөп тургандар. Келиңиздер. Көкжамал болсын, Аяш Бексат, бүгінгі тоймарына құттықтар. Қармашқан қауымға үшінші болсын. Үйге болға болсын, шыққанымыз өкілі болды. Ay mikrofon detetsanglar. Koyruğu жоқ, koy көпсүз, достору жоқ, той көпсүз. Эки дүйнө бактылуу болгон ахиреттик достордон болуңуздар. Кеттик. Маэстро Шамил Мустафа Куштасына белектер тапшырылабыз. Orta 18 yaşlı dostlar, bu muzika sizlerle yapacağız.
Rahmat. Gelingizler dostlar, orunduklar alamiz. Gelingizler. Gelingizler, orunduklardan normal xizmat qilganlarga hamisha aytamiz. Gelingizler. Bugun to'yda do'stlarim orasidan eng tinch o'tirgan bir yigit bor ekan-da. Oşol jigitke men şu Begzat do'stum atынан bir arzu olgan belekti topshirib qo'ydim. O yigit Olmon aka bugungi to'ydan eng tinch o'tirgan qo'noq siz ekasiz ekan. Keling shu Begzat do'stumni to'yidan sizga berib qo'ysin. To'g'ri qanday shu yigitga Guljamal kızımızın Patruşklarından жақсы bilegen kızlarga birlikte oldu. Ona törde oturgan karındaşımız. Gel, üstümüzün altına. Oldu bana hazır. Aksu'nun beraber içi olgan Cenk Şeker'e fotoğraf olsun. Ürünlerimde aldırma içi olan çok da. Nurman aka eşitti mi? Ona Nurman aka bayağı öndekanda berenin attığını şöyle resmen çıkıp kalktı. Nurman aka'ya bekler. Orundukların ormanlarız. Oturun dostlar. Gelingizler oturunuzlar. Bugün jakpasa, al men üçün ıyık nerse atpata. Kılındardı gelecek kan karıtıp. Nege oldu? Жақсы saltını saklasa dep. Жақсы saltını saklasa. Anda bize bata verir azamine.
Бекзат уулубуздун атасы Бекбол акебиздин жана Замир эжебизди чакырабыз. Келиңиздер. Гүлжамал кызыбыздын атасы Шербай аке менен Гүсейим эжени келиңиздер чакырабыз. Өчкөн ака келиңиз. Гарып ака сиз да келиңиз. Келиңиздер. Акбатан. Омин туугандар. Алақан жай келиңиздер Акбатан эле. Aykarım Sumat'tan Bekzat Başı'nın hakkım olsun. Oğlum tuğanlar, gelinize, gelinize o sizden. Bekzat Caman hakkım olsun. Bana sakallı bunu görüşürüz. Geleceğe geri dönüşü çok şükür. Anlıyorum. Korkuyorsun şu Oğlum, gelinize. Sizlerle baktı olsun, bizge жақсы жол көргенім болсын, екі өмірден екі жақты сыйлаған, жақсы облыстардан болсын, ошол тілектеріне жетсін, ағайын жақсылықта болсын, сыйлаған болсын, бақытты болсын. Oğlum, gelinize. Ушул эки балабактуу болсун. Эл колу ондай жарып, бешенелери жарып, ал эмдигиде ушул учурда ушулар бактуу кол алмашкан балдар бала чыккан болушмушлар. Ата энеси сыйлаган бизге жакшы күйөө бала болсун, силерге жакшы келин болсун, силерди сыйлаган келиндерден боло берсин. Oğlum, gelinize. Aldırak gelin oğlumuzdan, gelinize. Gelinize. Bana oğlum havalı biz yaşta Kudaya öldük. Ondan sonra Muhammed'in Mustafa'sı oğlum Mustafa Peygamber'in ruhları olması, Uva yine batma durumlarının ruhları olması, Aşkama vata, Elağata, Aşkavata, Mışkavata, ruhları olması. Koltuklar çocuklar olur. Oyluğuna kessin, bileden kessin. Kırdıkların en aldıklı yaş mutlu üyülerden olsun Allah. Gelinize. Özkan gelsin. Aksakal gibiyken düğün geçsin. Gel. Amin. Kendisine kullanlar şu. 2 yaş vakti olsun, özlerine ağırıp koyarsın. 2 yaşın temsilagan, jakşı yurman üyüdürelörtüm olsun. Rızkları gen olsun, imanları beken olsun. Gök bolalı olup, balları jakşı, sarkısları çıksın. Dilenen dileklerine jetsin. Yetkiler jakşı kudalardan olumuzlar ıtmakta. Büyüğümüzler, sıylagan kudalardan olumuzlar. 1000 yıllık kudalardan olsun. Amin. Gelinize Özkan. Amin. Kadar bilekte Kudayım versin dilekte. Kadar bilekte kadar cuma. Kaçak kırkında oturmazsa. Amin. Cedilin biri kızıldı. Uşunçalık. 2 yaş. Sebepler var uşunca yendi, uşunca yıktı. Dostlardı. Adelesi çakırıp Kırgızistan'dan beri gelgen tur. Kuda ilerine. Şu bir cevabı padevereyle. Amin. Tilegen geldi versin. Toylap düzgüne kuda iler. Aksakallar aytkanday 1000 yılda kuda yok, kuda yolla. Asmanlar açıkta olsun. Daima dua kudalardan olup, yaşlı günlerle dilimizden. Amin Allah'a akbar. Muzikandı mı olmay, toyun olmay. Şu muzikancı yigitler, jakşı, toylarda jakşı kızlar kılışak. Canilik, bana halkar çubuğu, boynun. Cana geteden beri kızma kulakkan kız gelinlerine, kasaplarına, canlı bir padevereyle. Tilegen gelecek bile. Oynaman masraflar gelecek bile. Sevda jakşı toylandırırlar. Kanday niyet kızı var, niyetlerine işler varsın. Ana amin Allah'a akbar. 2 yaşka kadar 2 yaş. 2 yaşka şu cadaldım çok degende jarımının patası deysin. Koş tüyvesin. Balpaygan, kendir balpaygan çalı olup, Jaslakay olup buna tağlarını tartıp, Jaslakay cürt durmuşsun, Jaslakay üy durmuşsun. Oşun 2 yaşka, 2 yaş dep geldik. Nalınca tuzu tatkandan git. Bana kandırca Jaslakay olup patağırıyla. Tilegen dileklerinde niyetlerine cesin. Amin Allah'a akbar. Dostun olmay, iş olmay. Dostlarını almasın. Dostlarını asakallarından bir pata. Hava şehirde bir söz var. Jakşı tuğmanımdı. Jamal mı tuğmanım? Al senin tuğmanım. Hiç kim eşkaçan
özünün tuğanın zaman olsa da жақсылығына саған бермейді. Şu tuğanlar çoğunun, dostlar çoğunun, şu cevapta hürmetler, rahmat sizlerge. Dostlar upada sizlerge diyeceğim. Aralarında oylak olsa, bahtlar açılsın. Tilegerge cetkile, dostluğu var, hiç kaçanı üzülmesin. Aktasın kolunun üstünde, oynak kültürüne, 70% Kırgız, kızlarımız, yigitlerimiz, masada cüret, 4 yürü batan kondasın. Tanrı'na olarımızdan, amin Allah'a ekber. Ошол айтылган дуалардын баарын жараткан Аллахтын кабыл болсун. Мен дагы жаш болсо дагы өз батамды көрейин, жаштыкты берейин керек дейт. Ушул 2 жаштын ордуна 2 жаштын ата-энесине жакшы кабыл тилек баталарыңызды берип, жүрөктөн чыккан жакшы сөздөр баарын айтылды. Ушул 2 жаш сандыгы сары кызыл жүктүү болсун. Келегеде келиндүү, уулдай уул кыздуу болсун. Ушул 2 жаштын бүгүнкү айтылган кабыл тилектерин баарын жараткан Аллах кабыл кылган болсун. Ушул кабыл тилектен эч болбосо жарымы кабыл болсо да ушул 2 жаш көп турмушта, туз балыкта, бактылуу жашоодо жашаганга биз ишене турган болойлу. 2 жаш ары гүлдү себишсин, 60ка жетишсин. Жетелешип басышын, 70те асышын. 80-90 100 жаштар 2 жашты көтөрүп турсун астыда. Курайды кармап турса 2 жаш кулпуручун гүлөрсүн. Ушул үй бүлө бактылуу деп жаратканыбызды назардан салып жөнөсүн. Ушул 2 жаштан тууганын тынбай кабар алып турсун. Ушулардын үйүндө ар дайым ушундай жакшылык тойлор болуп турсун. Ушул эле той менен чектелип калбайлы. Эмки жылы жараткандын буйругу менен ушулардын жентек бойда баарыбыз башыбыз эсен боорубуз бүтүп, ушул тойдо жолугууга Аллах насип кылган болсун. Аллаху акбар. Той соңунда сюрприздейт. Оңголду бийик көтөрөбүз. Баарыбыз. Тойга келген баарыбыз оңголду оңголду бийик көтөрөбүз. Кана көтөрдүкпү? Баарыбыз. Эми ушулардын жентек тоюнда көрүшкүнчө да колун учуп мындай кылып кылабыз. Бизден катачылык кетсе кечиресиздер, анча-мынча тойдо тополоңдой болбой калган сөздөргө болуп кайткан анча-мынча турабыз сиздерге алдыңарга кесип топон кесип жашта бизден ката кесе. Үйі оларын үйі жүні, үйі жоғы бақсаған өзіге 2 жаш жоқ екен. 2 жаш болғанда тойыңыздың аяғы башқаша болмай келе. Енді бұл да жаратқан Аллахтың бұйрығы, осы 2 жастың барлығы жақсылық болсын.